Whakaalawhala ia tu hanei ha tolo do wala tala tu tupu ke lata ia mui pūli he pōnei. Whakamua kua manaki ai e whanau ke pule ke whakahoko halau tūlua whanoanga whakamua ke lata ia mui tau pōnei. Kisia ai ke tau whakaholoanga whano ko e ono ni e kupu pulanga mui tolu e tau huhu mai ia he toko ua ni e ke pule kua manaki ai ke tuku atu ke whano ke pule a pungi pongi. Ko e tau huhu tolu mai ia he e ke pule he alufu tuke lau ko lilifu ko vainga tuku i tonga. Tolu e kupu pulanga foki he lilifu ko tuku i tonga, mo tolu e kupu pulanga he lilifu e ke pule motu ko Terry Ko. Ko amana ki foki e whana ke pule ke whakatūtala e tau hokotaki langataha he tau mai ia he tau whahinga hua whakako tama, whahinga hua malolo seno, mo e whahinga hua taonga Niue. Ke he whalua tau wala tala foki, kua maua mai tuai e tau ola, ke he tau whakakoanga NCA ke lata ia, mo e tau whanau a onga tukolunga he tau kwa mole. Kua ke whakakise e tau manatu fia he uruwhaiaonga ko Charles Ioane, ke he tau ola kua whakakise ai ke he lata ia mo e tau malolo he tau whanau, whakaako he onga tukolunga ke he tau uawhi uafurumataha. Whinatua e Saraya Mangawa mo e whakatūtala mo e uruwhaiaonga ke he mamhea honei. Mai ke whakatutala me uluwhaiaonga he aonga tokolunga ko Charles Ioane ke pongi nei me whakise ai hana tau fia ke tau ola he tau whanau he aonga ke whakatai atu ke tau ola national average he tau aonga i New Zealand. Ana ono ke whakatai atu ke tau whakamua. Mita ki lahi ka whakalateo ka tutala ke he 5 tau kwa mori. Ka tau ola he 5 tau kwa mori. Kua marikisi haki. He anono atu, mo whakatatai atu ke he tau ola whakamua. Longa ka kanu. Kai whakaui ni hako pihia, hako late toi ni ki pihia, wa leawa te ngā hua te tolu ke NCA, wa late toi ni ke iloa, e tupu hala ke tausiaki, mo ke iloa hea tolu a whanau, i tamene ke tausia ke lata mo hea halo tolu to whakakoanga. Hako e wharikianga na nei, mahalo tolu, ke lata mo halo tolu tau mo mui whakako ka hoatu ke he tau mutu ke. Mi taki lahi e tau ola foki ke tau whanau ko whaosi mai e tau aonga he tau ko mole ke lata mo e tau university entrance. Tō taha mi taki he tau tāla ia hangau ia ke tau ola he tau whanau whakaako he aonga tukulunga. Mō lea e tahe awhi tō tangata he motu ne ko maua e tau huki boosters ke he whahi tapu e ko mole. Ko amana ki foki e whahi malolo seno ke kamata huki e tau whanau 5 ke he hongfulu matahe tau he mahina nei. Koe aho tulo te whai tau pukamole, ne whakamaupopo e tau whakaholoanga huki boosters, po ke huki ke tolua ki ke puipui e te tangata motu mai hinga ngau ko visi hong fulmahiva. Pehe mai e whahi malolo seno koe mole e tahe awhi mo e whitungo fulu e tau tangata ko mau e tau huki ke tau whakaholoanga ia. Tahe awhi mo e 5 fulu ne mau e tau huki boosters, mo e ua fulu ia lau tolu ne maua e tau huki whakamua mo e tau huki ke uaki. Koe mga aho nei, kua whitāni e te whakaholoanga he whahe malolo seno, he kamata ke mautali mo e whakaako e te tangata ke lata ia mo e tau huki pui he tau whanau iki 5 ke hongfulu mataha e tau. Mai kia ke whakatūtala mo e taki he whahinga hua pui ngā ngau he motu ko Griselda mo koia. Whitāni e whahinga hua he mga aho nei, he whai whakatūtalanga mo e tau pulotu ke he whahinga hua malolo seno hani silani. Ke tō amana ki anga tō tōru hai ke maua e tō puipuianga foki mai ha tō tōru tō whānau. Si mai longa lahi ka kamata lai hani sileina whakaroanga ke he aho hong furuma fitu. He mahina nei, si ngā hua auloa ai ama tōru ke maua mai e tō whakamāmaanga ke lata me tō mamatua. Ke lata me mga aho, ke mautari ka hala tōru ke he mga aho ka pē tausi ha tō tōru tō whakaroanga huki. Ke lata me tō whanau he atu tau ia. Kai manako lai he whainga hua ke mua mai mua e tō whakamāmaanga ia. Mai mai ke foki ke tausi tō whakamāmaanga ke lata mo e tau mamatua he tau whanau. Tō mai ke e tō tōru ke tausi ha tō tōra whakaroanga huki. Kai mga honei foki whitāni e tō tangatanga hua. He tausi tō whakaroanga whakaako foki. Ke tunga he mga aho whakapā ne tausi e he tō tōru tō huki ke lata mo e tō tangata lalahi, hongfuru maone tō tau ki lunga. So ke whahe tapu nei, whitāni e ka mata whalu he tau whisanga hoa, ke tausi alo tōru tō whakakoanga, mo i whai aho foki ni ke kamata mata foki alo tōru. Mo he matakau Immunisation Advisory Council ha New Zealand.
Whakatai ai koe mole ai ue siau e tau whanau he motu ke he atu tau nei lima ke hongo fulmata he tau moi kua ataina po ke kua whakangofua ai ke maua e tau huki pui pui nei. Talahau mai e whahe malolo sino, a mana ki lahi lau tolu ke kau whalataha, mo ngā hua au loa mo i tau mamatua he motu, ke maua e tau whakataanga mai i lau tolu, ke huki ha lau tolu tau whakahelehele, ke pui pui ai lau tolu ke he ngangau ko visi hongo fulmahiva, mo i tau whanga ko visi ne whai whaliu tu mau, tu ngai whanga fōu he mga honei ne whakaingoa ai koe Omicron. Mai e he whahinga hua leo leo, taha e halau tolu tau whakaholoanga ngā hua fōu, ko ka mata whakangahua ki ai, koe whakahingoa whakaperitania koe Records Management System Mark 43. Talahau mai e takitaki leo leo, ko Tim Wilson tōlahi e aonga. He tau koloa fōu nei ke lata ia mai tau ngā hua he tau leo leo. Whakatutala ia kia Saraya Mangawa he whahita pue Komoli. Talahau mai e takitaki leo leo ko Tim Wilson ko whiwhia lahi ke maua e taha koloa nei ke alangmatai ke tau hokotaki mai tau ngā hua he tau leo leo. Koe tau puhala whakaonga e tau computer ke tapaki mai tau hia ai e tau hokotaki osi mai tau ngā hua he tau leo leo. Fia hako he mena fō nei ha matolu ki nei tā mai, hako e tohi nia lo tolu ki loto e system. Si mauanga ia, mau tu mau ni e tau mena ia ki loto e system, ai langaki ha mena, ai la lomi ha mena, si toka mau ni ka ha ki loto e computer. Si moka whoki ki tau takitaki ke o ki tau toi tau hokotaki pesini aila maupa mi taki, puke aila osi tau mahua he leo leo ki ai, ko meke matole ki tau tō mai ki sia. Mo i meke whoki matole ki tau fi he tau pepa matole ki ai ki sia rangata i whafo ne aila te ki sia. I loa tolu ko i longa le tau mena ne moa matole, ne aila te ki sia o si rangata i whafo. Tau mena whakatangata, he tangata he tau mena private, personal, he tau information o matone ni moa. Si hakwe puhala nei, kua meike matole ki tauwhi tau mena ia ki aiki sia tau ngata ni o mai ki ahi mai ki he ofisa matone, po ki aiki sia e hokong he tau pepa ki whafo, po ki ai lolomi taha pepa si tōga hai kere kere e whafo, si ki sia tau ngata e mena ni tupu ka hai ki tau ngata he motu. Si taha puale ki tau whamitaki he tau pepa mo tau information he whainga hoa nei. Ko whita fō ki e tau leo leo he kamata whakangahua e tau koloa fōu nei. Kamata mai he mahina Novema he tau kua mole ki he tau whakakoanga. Nā ke mata mai i o katopa, he liu mai au ki he motu, i o Novema ki tau sta whakakoanga, si kamata o lotura ki tai tau hokotaki o lotura ki loto i system i o Novema, kei meke whuki o loto ki whakaonga e puhala tuai whakamua ke whai whakakoanga. Si whai training module whuki, ke meke o loto koe system kehia ia, ke meke o loto ki login, si lali ka ha ke system ia ke toi tau hokotaki o loto, ke mahani ki ai ato tohi ka ha ke system mōli. Si kua hiki a matoli a December, ke whakaonga ni e system 4, aide meke he mga hone ki liu ki tau hiki whafo e system, he tau hokotaki a loto, si kua tu mau whuki ni ai mone e tau whakakoanga loto, si lalomi whuki a matoli e tau pepa, ke toka ke tau computer e whafo, ke tungi e tau mena ke ono ki ai ka haka e Niue e mena ki tausi. Ka meke a lotori ki oki ono ki ai hai mena kua lata ki tausi nei ke sia ka hai puhala ki whakaonga system. Koe tau puhala ngā hua fōu nei, ko whakatupe ai he whakatufono New Zealandi MFAT. Koe whahitapu e kua mole ne whakapulo ai e BCN News e taha walatala hanga o ia ke he tau manako he kautaha e Rarotonga ke kamata lele mai ki Niue he tau mahina i mua he tau nei. Kai kua whakakise e whalo tau manatu nā kai whiawhia he whalo tangata he motu hanga o ia ke he tau whakaholoanga nei whakakise hala tūla tau manatu ki he tau social media moi pehe ai kua nā kai lata ki tau sipihia. Whakakise whoki e tau manatu he ke pule mai he maanga kua luftu ke lau moi pehe ia nā kai talia ia ke whakaata e tau whakalele mai he motu ko Rarotonga ke lele mai ki Niue. Pehe e tau manatu whakise he lilifu ko vainga tu kuitonga. Koe ha ne whio o mai ai ki Niue he tau ngaho nei, kai nā kai o mai ki Niue he tau tau e kua mole. Pehe whuke ia nā kai lata ki o mai ki Niue, ha kua pānga ia e tau borders he motu. Talahau mai e tukitaki e mtakau taha ia e Rarotonga ki a BCN News, ko e tau ama ono noanga halau tōlu ki he tau mahina i mua. Kai pehe whoki, koe utani ke e tau palana nei halau tōlu ki he ngangau ko visi hongo fulu mahiva.
Ko tau whakaholoanga nei he kautaha e rarotonga, ha kua ilo e lau tōlu ko e tau tangata whenonga vēwa he motu nā ko New Zealandi, mua atu ke lau tōlu ne e longa i tau tupe ne whai o atu ai ke tau atu motu e Europa, whakamua. Tali mai he lau ia e laululangi ki he ngangau ko visi, kua kumi motu ke he fōki a lau tōlu ke e vēwa ki ai. Si manako a lau tōlu ke o mai ke tau motu tunga e motu ko rarotonga mo Niue. Ka pihe e ke puli haluftu ke lau, nā kai lata mo Niue, he nā kai whai poko o lahi e whali ngangau he motu ke lewe ki atu ki ai, e tau tangata tokalonga ka maua he ngangau ko visi. Pihe fō ke lilifu ko tūku i tonga, mai longa ia, e tau manako he tau tangata ke o mai ke e vēwa ki Niue, longa fō ki hana tau kapisinga ki he motu nā ko Rarotonga, kai pihe ia, nā kai lata ke whakata, ha koe tau ngangau nei ne whai o viko ai. Kumi atu fōki ni a BCN News ke he palimia, lilifu ko Dalton Tangilangi whahi taupu e kua male, koe whai manatu na kai aia ke tau whakaholoanga nei he kautaha e Rarotonga, ka nā kai whai manatu aia ke whakakise. Nā kai whai whailoanga mai fōki he whakatuwhono ki halau tōla tau whakaholoanga, ke koe tau mga howhi kua nonu ki ai ke whakatai tau puhala o whenonga, two-way quarantine-free travel mo New Zealand. Tokalonga e tau tangata kua tolo atu ai ki he whale tolo Millennium Hall he aholotu e whai taupu e kua male. Ke lata ia mo taha tapua ki anga liongi, ke lata mo tau tangata he kautuna ko tonga, ha koe tau masimaskelea, ne lau ia e motu ke ua e whahe tapu e kua male. Kua maua ai foki ke he tapua ki anga ia, mo lea e hongfulu mau e awhi me onu seo tau tāla, ke tā mata ki ai tau whakaholoanga tutuli tupe he motu, ke lata mo tau mga whawa, ha koe tau masimaskelea ki he motu nā ko tonga. Nei takitaki ai hangai Palestine he kalesia Niue ko Reverend Navy Salatelu e te poikianga. Kau whalataha e palemia ko Tangilangi mai hana tuko ua ko Tania, whono kapeneta, taulilifu tuko tofa ke whono e ke pule, tahuku iha New Zealand mo Australia, leiti fifita tālangi mo tokolonga e te tangata he motu, ko whaihoani au loa mo e taumatakai he community tonga he motu ke he tapua ki anga nei. Ko whanonongo me mamoko au loa mo lau tūlu ke he tau launga mo tau liongi mo tau lolongo ke he tapua ki anga. Ko e aho nei ko tāmata ai ke he tau tupe mo ua, ko mole ai hongfu maua e awhi mo e ono seo tā la. Ke kamata ke tau whakaloanga tuturi tupe ke lata mo tau mga whawa ke he motu ko tonga. Kua manaki ai ke tau se tau tutuli tupe ke he ua e whahi tapu. Hane e whakamatalaanga he Palestine he community tonga he motu ko pātele sio vea ke he pongipongi nei. Waropalai atu, ma Niue whekai. Whaue, ke mga aho, o whuaki mai. Ke whai kupu, muhukui a ako matakau tonga. E no nopo hifo i Niue. Ma Niue whekai, wau e tulotulou, ha moutoula tau walofa. Wau e tulotulou, ha moutoula tau rio. Ke lata, mai motu kai here tau tolu ke tonga. Ne mas kerea, e tau mga humboa. Wau e ke whakatifono e aho. He whakatoka e aho nei, ke lata, mai whanguine nei. Wau e ke tau iglesia os, tau matakau ke. Pia ni e whakau e ke tau toro osi, ko whakalataha mai, e pongi nei. Tō lahi e fia, mo i mawhanasia e loto. I mai ke mbou tōru, ki sia ke tau lawelao. Kai hoko mwa mo tōru hau nei, ke kau whakalataha, he whakaririfu nei. Nā kai mōa hakupu, ne bitaki. Ke whakatai aki, mo whakau e aki, ha mōtōru a tau riongi, ha mōtōru a tau rima whakalofa. Koe riongi ni ke hea toa, ke te whakamunuina mai, mo reweki mai he tau tōru osi, whau e lai. Ko whitāni whalu e tau matakau he motu he ka mata halo tōlu a tau tutuli tupe, ke lata me tau whakaholoanga nei, mai tau masamas ke lea ke motu ko tonga. Tu mauanga ia ni e tau hatakianga ke tunu e tau vai tō inu ke tau maanga osi he motu, pihia he tau lahau mai he tau ofisa he whakatuwhono, a tō iloa mōli e tau kakano si muhu moko e vai, ko e liu ni ke whamanatu atu ke tau tangata o si he motu, ke tunu e tau vai tō inu, po ke o atu ke whakatau e tau lopo vai. Ko tau sivianga ke tau vai he motu he tau ka male ni kisia ai ko hahai e tau moko ke he vai.
Hana whaingahua kia e te ofisa mai he matakau puinga ngāo, he whaingahua malolo sino, me te whaingahua utilities, mo takataka i motu ke kumikumi e tau kāna mōli, a si kua nākai mitake e wai he motu ke inu. I loa ai fōki kua whai whono e tau takitaki he tau whaingahua nei, kei loa ai tuanga me tau palana ki mua. Ka koe tau mga honei, wa tokolonga tau tangata ko watu ke whakatau e tau wai mai he tau wharekoloa. I loa mai fōki he tahama ko loa lahi motu ko Swanson Supermarket, koe takitaki ko Amanda Peter. Talahau mai a ia ke PCN News ne whaalahi, tuai ni e tau numela lupo wai ne whakafua ke wharekoloa halau tōlu. Ka e tali mai he mga hone langona e tau hātakianga ke tunu e tau wai, ko malikisi hake fōki e tau numela he tau lupo wai ne whakatau he tau tangata he motu. Pehe a Amanda Peter, whai lupo wai ngā ngaia ni, ka linga nā kai lahi ke hoko atu ke whakatonga e mahina fōu. Koe tau hātakianga ke tunu e wai maua ngaia. Mai ke whoki koe watu ke utu e tau lupo wai ke he tau matakawi, kua haia e tau UV Water Treatment Systems, tunga e tau whale aonga i Paliasi, mo Commercial Centre i Alofi. Lasana Soneholo, my PCN News. Ke whakausea ki hatau tūla tau walatala mai pūli pō nei. Koe au whaiu mea kua maole ne whakahoko ei e tau whiua spoti koe Juniors Mixed Touch Tournament ke he whunua malena i Paliasi. Koe tau whakaholoanga he matakau touch he motu nita ti pia whoki me matakau tamamana sports. Mai he tau weweheanga ne ua kau tū ai e matakau mai he maanga ko Alofi. Ke he tau whetoko he tau whanau 5 tau tau ke 8 tau tau. Ke he taha weweheanga, kau tū ai matakau mai he maanga ko Waia, ko lau tōle tau whanau, hi vai tau tau ke he hongofulu mauai e tau tau. Whina toi whoki ni a Soraya Mangawa, ke he tau whiua spot e hea whaiumu. Toko hongfu matole tau matakau he katoa ne pele he tournament. 5 matakau ke lata me weweheanga 5 ke 8 tau tau, me 8 matakau ke lata me weweheanga hiva ke hongfu maue tau tau. Toka ni e tau malolo ke tau matakau Alofi Jets ke tau whetoko he weweheanga 5 ke 8 tau tau. Tu ua a Tamaava me tu tōru ai e matakau Alofi Rockets. Ke weweheanga hiva ke hongfu maue tau tau, kau tu e matakau Hawaii, tu ua Alofi Bullets me tu tōru e matakau Halakepa. Talahau mai he tau takitaki ngā hua he aho ko Lindsay Tālangi Hanita mo Vanessa Marsh ha tamamana tō lahi mawhale tau ngā hua he aho. Pe he alaua, lahi tau whakaoe ke tau langamatai osi, kai mua atu ke tau whanau kua pele mo e halau tōla tau malolo, me makaukau ke whiua sipote koe touch. Koe tau whakaholoanga nei he matakau Niue Island Touch Association, kau whakalataha mo e matakau tamamana ke tau whiua lakapi, tau aamo mai tau mwhanau iki. Talahau mai e Lindsay Tālangi, koe toko whitu e tau referee fō ne ngā hua e ke male he au whaiumu. Koe tau whetoko nei, ko whakatupe ai he matakau Pacific Sports Public Diplomacy Fund, mai he motu ko Australia. Kua amana ki atu ke tau whiua lakapi, tau aamo ke lata me tau whiwhina me tau matakau tāne ke au whaiumu he whāhita punei. Tō tahe fruala mo e mitake tau whiua spot ia ke lata me tau whanau i ki hatau tūla motu, whakahoko e whaiu me whaita pui ko mole. Amana ki atu ke he whalua tau whiua spot lakapi tau amo ke tau ukioki whaita pui mua. Ka pia hatau tōlu tau walatala tutupu ke lata ia mo pūli he pō nei. Tō matutaki mo e tau walatala whakaperitania he pō tuloto. Ka e nono whaam tōlu mo e mnuine pō.